Hei hi Akashvani Aizawl ani Chanchinthar achiar tu siral munsange naktuk thole ni zingdar sari tanga member somli omna Mizoram Assembly in thlan vote thlak turata na vote zon hun chunimin tlaidarli atang khan khar ani longtlai tanga chuak tui chong biala Jarul Suri polling station in thlan boy pui turte chwana lirthe che swala Fort IR police constable Zetlal Muan zwala aboral External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar nimin khan New Delhi Bhutan Laljik mi kesar Namuel Wangchaka akom naktuk thole ni zingdar sare tanga member somli omna Mizoram Assembly in thlan vote thlak tur ata nimin tlaidar li atang khan vote zon hun chu kharani nimin tlaidar li atang khan vote zon na atana kongzo te lewan tlang in khomba ka vote mu thein atana in thlan campaign rongkai angchi reng khapani a ngoi hun silent period te intana vote thlak ni naktuk November ni sari tlaidar li thleng awang political party shwai tu te candidate le anmani boy pui tu te mai ba ka electronic media te tan po in thlan vote zon lam hoile akai hnoi mi pui ril rusuk thlek ti danglam thei thil te tarlan arem tolova MCMC pompuina mumasalovin chanchin bu kaltlanga political party le candidate fakna chwa khapani a mi pui ngai dan lak opinion poll what saile ti chwa khap ani bok Bialpon tanga candidate puitu campaigner te poin an campaign na munan swasan vekto turani Election Commission of India chuan Representation of People Act lo chanin November ni sari zingdar sari atanga November ni somthum tlaida rukle chan vethleng exit poll siam akhapa dry day puan ani awangin zu le rui thei thil zor le in khaptlat ani bok Heba ka hian nimin tlaidar li atang khan in thlan zo thlengin district borsap te chuan an district thewa CRPC section za somli palina mangin mi panga ai tampun khoman khapa ramdang Myanmar le Bangladesh ne na ramri zongjong hemi hun chungatan hian kharvek ani a Assam Manipur le Tripura ramri zongjong po kharvek ani bok in thlan vote thlak na tu a duty tur engemozatin an duty na mun tur polling station an pan to meka ECI rem tin in Mizoram chunga polling station za somli pakwate chupi minus 2 apuan ni in hengte hi kalpo harsa de ule thlenna na hundu reite ani hlomawangin in thlanma ni nia polling party te chwa phal sagani a hengzinga engemoza te hian nimin khan an duty na tur polling station an pan to ani heti la hian mani kholama vote thlak tur te po in an kholam an pan mek zel bogani an duty na tur polling station nai deuh te chuan vo in hian an pan ve anga ven himna lam boy pui tu Central Armed Police Force te chuan an duty na tur polling station an omchil deuh vek to a in thlan boy pui tu tur tele EVM veng tu te ero chuan polling party ralin an duty na tur polling station an pan ve thung ron ani Election Model Code of Conduct le in thlan kai hnoi dan siam te hi candidate political party le sarkar noi om zong ten thataka zom chun zom zel turin Mizoram CEO Pumadu Vias chonang en non le a shemna dan lek ko ngai kher lau tura mani in thunun theu turin ngen ani in thlan lo om turata na political party candidate le vote zong tu dang te chuan Election Commission in kai shwai na ngin nimin tlaidar li kha vote zon be pui thlak top hun ani takna in Pathiani ani awangin political party shang le candidate te chuan inrin ni zan khan campaign hi anchol sande uvek to a nimin lama khan langsar taka pun khom om tolova langlo lama thehnem ngai takte ro chu om thei thawani Mizoram Assembly in thlan atan postal ballot mangin vote thlak chawzelani a sha thei china inrin ni tlaidar nga thleng khan vote singkhat zanga somrat pangat la to a home voting anti mai kum upale vo big ten an in luma vote an thlak za thi sangni somnga pakwani a in thlan na duty turte baka akai hnoi dang tele vote thlak nia atul big nei ten facilitation center a vote sangriat zanga somni paruk an thlak ani Tholeni Assembly in thlan pueta na vote thlak tura longtlai district assembly bial pathuma polling station shanga in thlan na boy pui tu te chuan an duty na tur mun nimin atang khan an panjana nimin tu khan polling party somriat paruk an chuak Longtlai district hi longtlai khopuye tanga hla tak polling station le kong chhia tamna ni ba ka longmang lawa kal theilo na polling station a omboka nimin tu ka polling party chuak te hi tui chong biala somnga pathum longtlai west sa somthum pani le longtlai sa pakhat ni in anwai in polling party somrat parukan chuaka longtlai tanga mun la zwala duty turte anni naktuk thochani hian polling party somkwa pangaten longtlai an chwasan ve thung don ani
Mizoram in MLA in Than pui kan ma chon meka Kolosip district a vote thak thei turin in rahmana pe felani to a Kolosip district election officer pujon LT sanga borsab ni bok chuan rahman lok angin Kolosip district a bial pathuma in Than na kalpui thei turin rahmana pe felani to thu soin district chunga vote nei zongjong te su vote thak theu turin a somani tundin huna Kolosip district chunga borak ral muangin election in buat sai na chungchanga har satna athlen thu shiat anilo Naktuk Assembly in Thanpui vote thak tura duty tur nimina longtai changa chuak tui chong biala Jarul Suli polling station in Thanboi pui tur te chuana lir thei Mexicap chu chong te pya udal thana 1 bula che swala Fort IR police constable zet lelman zwala chu muna boral longtlai kon correspondent in thuadon dan chuan Jarul Suli polling party te chuana Mexicap hi kong chawa tanga achunga chuang te chuakin an nora an nor chuak mai theilo lir thei to shet chu kong thlang nga liamin zetlal muan zwala hi anol tela driver ero a him zetlal muan zwala hi mamit luang pol veng ani thu heveng VCP hian kan correspondent a shila mamit luang pol branch IMA chuan chiat to thu hi an puang zar to van duaina athleng ti an shat vele longtlai district thu nei tu ten boipui tur poimo te rang takin an boipui ngal ani Kumin January thale September thla inkar thlako chung khan Mizoram no pangkum thlinglo pong swale hur swal na lama khoi thu bai somrat pathum zia lu ani Police Department sin chia dana chuan Prevention of Children from Sexual Offences Act 2012 manga thu bai zia lu somrat pathum zinga somni palia no pang chung khatnai te poi khoi tu anni kumnga le thlako chung kumsang ni song pare te tanga kumin September ni som thuma Pokso ek manga Mizoram thu boy zialu hi zaruk pariat zetani a thu boy zialu zinga poi khoi tu za somni panhi chu poi khoi tuar tu no pangchung khatnai te anni kumsang ni som pariat khan pokso ek manga thu boy zialu atam hle a thu boy za som thum panga zialu ani a kumsang ni som pakwa khan claim thlale in som sari panga zialu ni a COVID-19 shilen tan kumsang ni som ni kha za pariat kain sang ni som ni pakhat khan za som pakhat zialu ni Shileng re chan chau hun kuma khan thu boy som kwa prok zialu ani COVID-19 shilen zwalai kum sang ni som ni le sang ni som ni pakhat khan sung khatnai te no pangan khoi hi apunga kum ni sung khan hetiang thu ba hi som nga la ya omani kumina hian apung chhole viau bok Mizoram no pangkum tlinglo pong swale hur swal na lam khoi zonga poi khoi hi atam ema mithiam te chon hetianga tamna chan zinga pakhat chu re thei pachiat na ni nan nga ya chung ko re thei taka ko sa no pangti hian nu le pa en kolna an hlo thatok lawani antia hotlanga re thei chung kwa no pangti hi ngai tha an hlo bi ka wangin hetiang lam hoi poi khoina hi an twar do big ni nan soya chuti rwali ro chuan zir chiang tak tak turin data rin tlak a poimo hle ani Chanchinthar hi Akashvani Aizawl changa puan ani inrin ni khan pol shang shang paria chuan a thlonin thisen unit zani somnga pathuman pe a Republic Vengthlang KTB branch chuan Kaushan Hall ZMC tan thisen unit somli pathuman pe a Dorpui Vengthar branch KTB chuan Sinot Hospital tan unit somthum pasari Civil Hospital Aizawl tan TKP Aizawl East Bialin unit somli pakhat TKP City Church unit in somthum pathum EKK Aizawl West Bialin thisen unit somthum pathum chol munpi YD Bialin unit somni pakhadan pe a heiba ka hian blood bank ka mania kala athlona pe mi paruk an omani Aizawl PYD Bial chuan Aizawl Veng Puino Pangsendi School Hall Lunglei Civil Hospital tan unit somni pali an pe a Serchip Field Veng branch KTP in Serchip District Hospital tan thisen unit somni pakhat an pe bokani thisen pe tu te hi an vain mi pas zani pasaril e meichia somnga patni anni External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar Nimin Pathiani Khan New Delhi Bhutan Lal Jigmi Keshar Namwel Wangchaka akom hemi chungchang social media tarlan na Dr. Shankar chuan Bhutan lal kai shwaina hnuaya ram in thlak danglam tumna chu India in a thlopani ati Eastern Naval Command chuan Nimin Khan Vijak Navy Marathon voirat nan huai khota marathon hi Eastern Naval Vice Admiral Commanding in Chief Flag Officer Rajesh Pandakarana Vailiam Marathona hian India rampum le rampon de tengin no pang thalai upalam le tuipuilama thokta chu category sang sanganin tela he huna telte ba ka hian mi pui zirlai le tlom ngai pol tam tak te chuan jingdarli atang khan marathon atlan te hilo lomin an lo toyo mani Nimin kha Khovel Sunday School ni ani a Mizoram Presbyterian Kaushan chuan chomma le chunu in khoma thupui nein zirlai sang sangan zira beginner primary le junior department chuan zirlai thoma chanchin Dr. Rosie Zoram Thangizia Anjera Intermediate Department in
Direct Bonfara Chanchin, Reverend J.H. Zaiki Mazia Anzira, Puitling Lama, Reverend V.L. Zai, Thanga Chanchin, Reverend C. Rosia Mazia Anzira, MSSU Committee Rail, Angin Kum Sangka Zakwa Somli, Pali February ni Som, Parukatangin, Bizarama Kovel Sunday School ni Himan Chanania, Kum Sangka Zakwa Somli, Pakwa, Atangin November, Patiani, Masabera Tupuinayin, Kaushan Shang Shang Ten, and Mang Chanani. Chanchinthar Puanti, Top Mine Tlang Pui, Naktuk Tot Leni, Zingdar Sari Atangya, Member Somli Omna Mizoram Assembly in Khan vote Lak Turatana vote zone Hun Zonimin Klaidarli Atang Khan Kar Ani Longklai Tanga Chuak Tuichong Biala Jerul Suri polling station in Khan Boy Pui Tur Te Chuan Lir Theise Swala Fort IR Police Constable Zetlal Muan Zwala Aboral External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar Nimin Khan New Delhi Bhutan Lal Jikmi Kesar Nemuel Wangchaka Akom Chutizong Chu Chanchinthar kan puan thei chu ani